Dumela ngwanaka. Ke bophelo ba hao bono mo. Oh, ke bona a fofa. Aha bula ski. O tswa le subeng lena la ski. Ha tswa o tswa jwang ka melo ya kaofela le ya buleya. Ha ke re o a nyamela. Ha ke robane. Lona ke ena mo mahaeng hobane wena ha o fofe ka ka mo ha o bi khwela divukunge ana nna ntho ke utlwa ka bona nna ke hobala mo ka tsuwe mo ka a o ko phamo ha bone hantle ntate mo ha bone ntate mo sa le moholo ha bone hantle ha ke tsebe ke maila moruta ho tswa ka ski ya ka ganna ntate mogadi ya ka ska balla ngwana ka stulu sana ska balla tate mo lokile tla mo re tshwantse re mo rekeleng goleng go fela twetseng ke o jwang motho mo lencwadi le kahle kahle bengimele kumngane wami because vele esikoleni sasizana ibuye inikazi uthi kibo beba. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly all about Street Channel. For those that know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, wait again guys, le subscribe et puis le share the videos around. Again guys, que les jolis sur Instagram, le TikTok, Lady Blue 80 #yes baby mutu omoholo. So hey guys, ke kopa le ska le ba le nne follow today ke ngoletswe ke my sis mona e re hantlantle ke mo fa chance ska ke mo fa chance mona ke tseng a ke re guys la bona hape ska ke le jweditse go iseng if hape o le interested ke na le t-shirt mona o mpotse go fela ba Lady Blue tag. So guys e re ke attende batho ba baholo mona my sis le kae ya phelo njani ya ke teng motho mo lo thank you ka ska hlabeyang batho ba baholo ke bona ke re le kae mkhulu ya ngiyaphila mkhulu ngiyabonga ukuthi hayi mkhulu Dabula Manzi ufikile lana nkosi yami ya ngibonile ukuthi mangiloko ngizintroduce boqeda ukufika kodwa ngiyabonga umuntu omdala my sisi ne ke kopa jo tse di viewers sa Street Channel wena hantle tsatsing ka jeno ba go bitsitse sanibonani igama lami ngingimanana ngicela ukuthi nizoninceda ngosisami omncinci igama lakhe Nkarabo sikhuliswe ngutata omkhulu wethu abazali bethu bashonile 2009 so besikholiswa nguye mina ngihlali nabo ngihlala emsebenzini so bangicela ukuthi akasafocus esikolweni kunezinto ezingekho right azenzayo ne ebusuku uyaflya but ka flyer ngambona ukuthi uphelela ebusuku uyaflya ezini like uhamba ngeaeroplane ukuflya kunjani ngifuna ukuyabona uyaflya sisi like ukuthakatha uyafufa wafufa nohamba ngomshayelo kase ehamba apha phela khona ungena embubeni yomnyango bangasambona ukuthi kuphelelepi because nasendlini silencwadi yenegazi but once wafumana lo ncwadi leyo ivele imenze bengathi umuntu ohlanyayo so incwadi ndithathile ndayifihla so mafufa kamkalifelo kila mbona wena ubona oba nendlini ubona ngitata omkhulu so aphuma kombobo ngwasikhiya so wanfonelwa aca ukuthi nizomnceda cause yena akasakhona umnceda engaphezulu kwamandla akhe so besacela ukuthi nisincede my sisi ngwana yenu ngitheki mathatha WhatsApp ngicela ukuyisenzeni mkhulu akitse go wa utla situation ena na ka go ke strate ngene ke avoid re bua ditaba tsa lapeng ya batho re le mona ya kopa re fela motho mo lo re kene jarateng mkhulu akitsebe then tla re jwetsa way forward for more asithokoze singangena mntanami okay thank you so batho ba go lo ke kene le mkhulu mona ba re eme ka ntle ho gate so ke tswa fa go kila bona batho ba mamele ditaba so hey my sis lento inenkinga man ngishinzima sisi kakhulu because akasafocus nasesikolweni ukhuphukisela umkhulu nge-high blood sisi manje ngena nje le ndlela yankosi yamayilungu kuthi ke kopa mfana o tlosa mama mo pela ka ke kopa mfana ya kopa ke saba ntsha akiketsisi ngaliphathela yona incwadi leyo ngathi ngicela sikhulume nokuthi ayiluminja sisi ontate mongudisike mo ka mona ay sisi nabantu ukuthi bazokhona usisiza nge-situation yomntana lo wasendlini omncinci uKarabo uKarabo uPukarabo motho molule kae
Ga teng wana ka le kae? Ke teng nna motho molo. Angazi sisi ukuthi singakhona ukuyishiftisa. Go right. Yeah, go right. Bengithi ukuthi sikisifise ngiyacela. O shift down. Yeah, ayisuki. Okay, it's fine. Ngoba uhlele phansi as long as ku right ngoba uhlele phansi. Motho molo. Kutlokile concern haholo. Ska ha untwetsa ka taba ya ke stepele ke tshaba ntja pato shap. Maisisi re bitsitse mona ska re bitsa o na le bothata ba setlolo sa hao motho molo. Stolo sa. Karabo motho molo. On ke na le bothata ba hae. Karabo. O na le bothata ba setlolo sa hao. So ne ke batla ho tseba ho etsalang ka Karabo o lefa bothata bo feng. O Karabo. O ka yena Karabo. Motho molo. Karabo yena o ka. Akitse buko ka o sikarabo. Ukhona ngapha endlini. Karabo mamela mona Karabo. Ha ke tsebe. Hoba neng mola lapeng. Ha ke re ke go. Ke bona a fofa. Aha bula skia. O tswa le subeng le na la skia. Ha tswa o tswa jwang ka melwa e kaofela le seba la buleya. Ha ke re o a nyamela jwale ha. Ke o tswa le skia. Wa nyamela. Lo be o nyamela. Jale o se go kilela wa mo bona a fofa ka lefielo. Ach. Lefielong. Ach. Nna ke tseba a itsela fela ka skia. Ke tsebe ha sa tswile ka ntle skiing go bona o tsamaya sejwang. So my sister uthe wena ubaba nokumbona afufa ngoshanyelo. Kude way maybe angasi kude way umkhulu athethe ngakhona because uthe ebusuku ayingomuntu right. Unovuka ahambe then uyaflya ambone nyamalala phakathi kwembobo yeskiwi ufika abe mncinci khona. Upheni uKarabo sisi. Ukhona phakathi endlini. Ngizwile wena umenshine ibook like umenshine buka. Uthi le ncwadi negazi. Motho molo kuka my sisi a Karabo manana a re Karabo na le buka na leng madi. A tseba ke seng ka tseba hobanene le nna ke makamaka le hantse ke sheba fela ke ske ka tseba gona ha o buka tsile ho etsala jwang. Di ba di tla qakeya. Mkhulu o bona no I ke tsebe nna situation ngena pele re bitsa ngwana Karabo o re etsa jwang ka yona because of ke mkhulu wa tshong ngwana hayo o tswa ka key o ho bitswa Karabo mhlomo. Ho bane jwale o ha bula skia o tswa ka skia. Okay. Ya batho ba ba motho molo nna ntho e bima ene Karabo qadile ho fofane forma le menyane wa ke ntho e bona no hona jwale itse ka mogadi le monyana ntse ke ba pusha ka kriba ya ba se ba hotsi ba sa tsamaya sa tsamaya le school o ila qala nthonyana yeno ka mogadi le masaina le 10 ya yebo ke yona buka mkhulu ngicela ke ya buka mkhulu tabela mase yona awusi le camera wetsalang Fati wetsalang le ntse se camera o tambulella ngwana ka hobane nna ke bua nnete ka mokgo ke o bone ka teng nna ha ke re ke a sheba ke buka ka ena os ya le tsanga yona why ka ena ina le madi ena o ba ke tshaba le buibula ke so why buka yona le madi so like ngithatha incwadi yami without my permission aningitsheni ngizana manje wa bona wa bona le ncwadi lelo ilithatha phikazi le ncwadi le kahle bengimele kumngani wami because vele esikoleni siyasizana ibuye inegazi uthi kibo bebalwa then ngachitheleka ngemistake I don't know how but le ncwadi lena ile ngakwenzi kahle kwenza uthi ufail esikoleni ungasapasi ufly ebusuku sikubone eminyaka so wena uflyiswa ngiyaflya wayephuma ngomnyesikhiya somnyaka usikidulali lentate motho ba go tswa ka sikhiya sa monyako mamela awusambona awusona ha dule mo ka tlung o dula msebetsing kwa ha dule le gona mtso dula le lena mo ka tlung ke tate molo tse ba ntshwengwe leng yo ntate molo o bone wena bona manje ngifakela i-pleasure ntate molo itse awusikarabo ntate molo itse o bone o tswa ka lesoba la temulama ha bula skia fela ntate molo so manje nisole incwadi wa kumele nisole incwadi ke sana ke market jwalo go tsa jwalo wena ufofa uyapi si ntate molo ke afana ha ufofa uyakayi ntate molo ke afana na ke utswa ka snokola sa khia
fofa ya kae ntate mola ke go balena mo katlong o tswa ka bonyako fela o bula skia o tswile ka mbobo ya skia umuholo tete mo sama mo ha ke gobane o ya sa ke shadi mme o bona ka ba o tla futane something Kore no wa bona ntate tabela man sentsana le peace ke mo ke moya e re ke o botsa something ha o tlo wa go robetse o sa thola ha le betheng o tlo o ile ka go robetse le o swa a ke go ba le nna o bi kwa beti divukunge kwa beti nna tsho ke uta ka bona nna ke go bala mo ka ke tswe mo ka a o bi ko pham kwami so wena nintsheli nikesenzana makamera shuthi wena uyaloya so sikhulela ukuthi bakuncede loya usebeletsa bosatana no so ka ga dibuka tse ngata tsa ke nne le tsona ba kgetha ena buka inegazi a ke go explain buka ene balwana ka tlung ya tshelwa ke mali unotsigeletsa ka buka unotsigeletsa ka buka nisola lena kuphela wayinisho ukuthi unotsigeletsa ka buka unotsigeletsa ka buka ntate moholo wa pheka ngosihlulu se sa hore na fofa o ne o fofa wena bosiu ba thelo ntate moholo wa rona ke tsiyelilanga ngeke ngavuka sike savuka ene scratch ngapha but asazi ukuthi bekazithathele walwana bosiu mana ntate moholo sika ngishothe lesente kuba no watsiba le dipuko ka tlung singathi lisatha mona ka tlung le buthatha whenever I get something bangijwetsa after nako why ba sa buli at the same time into aba sa irati bangijwetsa ukuthi no ka ga into so asithanda yazi ukuthi thetha kakhulu wena uzabaleka ungabi thina sifuna ukuyenza so amapili kuba guys ki ba nekeba ka mutsu wa so wena busiu o lwantshana le maninja ha busiu maninja ha ntsha bonkana ke mara ntate molo karabo ngwanaka so the very same day mina ngitsheli nimele ukuthi ningibizela ama camera khona nizonkhuluma nami kahle thina yafunela ukuthi wena usicale ukuthi uzithatha kupabotsa something wena ha o loya ke ene mama mo mahareng go rapela no nna ke na mo mahareng ngobani wena ha o fofi ka mo wa sia go rapela nna ntate mo le tshwaki let us pray for you and appreciate since ntate mo le mo sa kukulisa ha o njwetsi ka ga bula kulisa writing something so into leziningi right wena no kamela he uenta temu ke batla thuso nna ke sharp mamelang he uenta temu khonza sathana ngasonto every Sunday no guys why ofofa wena sifuna uncedo thina ngilona bendlini labantu ekseni bavuke ngitate moholo wahlanya ubona usasikhiyeng ngoba manje uzawubulala thina cause aboni handle ntate moholo karabo ntate moholo sale moholo aboni handle ka aniteta ha ke tsibi ke maila moguta ho tswa ka skia ka ganna ntate moholo ke sonke tsa motho mo bipela batho no ntate batho na ulale endlini asilali soyithu ebhedini aka wena manana akonjwetse manana akonjwetse manana awusiyawe ngwane wenu kore wena ntso sa bone kana go e ka ofela gona o etla nna ke tsofetse nna ntate moholo ne ke mbona ne jwale ke tswa o seng a le siko pila ka mpeteng jwale wa ska njwetsa ke mara ne ke sa tsibur ke eng e tsalang ne ke nagana hore maybe wa ditsamaela o sia batho ba motho a dule le gona mo ka tlung never re qabantse ke motho wa ntate moholo nna ke fofa botla re di thumo ka tlung ka ntate moholo o bone fofa gelo re tsa ditlailo ba wena wa ha bone ntate moholo sa le motho mo ha bone o so o bua makare wena wa nyamela di mabedi wena karabo cheke a o tshaba bona motho o go tla ka di month izolo nivuka ungekho ubu re tsamele wena he ke batla tsa something ha re tsamele wena thule re lo latelang ke tla re tla joina ke re ke re lo rapelang re bone go wena ka 12 ba ha ke bone wena ke thuso eo ke a ihloka ka go ke bona ka teng nna ke shapa ke hloka o ya bona ke msebetsi ya hae ka ofela ye le ya bona ke msebetsi ya hae yeo la ibona ke ntwe ngwane wa ka elinje kholo ke a bona ntse le busy o tshwere ke moya motho molwane so a ke se bereng ka ka se re etsa jwang situation eso ha nke re eng dingaka di teng
di ke di tlo profita gona bothata bo ka re kopa dingaka di tlo profita ke kopa ngaka ka personal ntate Tabula Manzi ka life ya ka personal ngwana ka ngaka e tla o thusa maybe ho na le ke personal no mina ngifuna ukukhuluma awukhona yabona manje ngikhuluma manje ngisabotaja niyangitelela kahle kahle niyangithuka uzasikulalele uyabona wawukabuwang le mukhulu mukhulu watelela Ntate Molodi se le bua le nna ka teng se le nketse motho wa mobe pele a batho jwale ntate Molodi Karabo ha ke dumele ka nna nna ke kopa ngaka ya ka ke tlo mohlola gona o phetse hantle hayi nami ndivumelana naye utatomkhulu ha ke batle thuso angifuni incede if whenever sengiyathakatha manje kodwa isho every Sunday ngishiya la ngisonto why nikhetha lena encwadini zami eziningi enginazo why kwamele ibe yiyo yodwa enegazi iyo yodwa must ngimboleke yona no akumelanga ukuthi ke batle thuso ka personal lifestyle yakhe imisebenzi ibe kita yetsa jwang ntho jwalo o tshwanetse ke etse jwang ka ngwana ka ya loya mina le yang satisfy right no angifuni incede jwale ke etse jwang ka motho wa loya ate mo ntse ke le busy nkana ka tsamali qetile o bua le awuhambi awindawo phela ka khathala mama o thusa ngopa mo motho mo ke kopa ngwetsa mosebetsi wa ka ke a kopa Karabo ke mang o fang matla go tsoka le soba la skhiya wa ke ba bangana ke tsebe ho hanga ke tsebe ke gobala mo ka tlung each and every Sunday ke ba sia mo each and every Thursday ke a udi youth conference ke le sia mo ka tlung so ha le bua tshena kana la makatsa na no nna tshwa le bua kana ke tsebe bathi izolo mo sibesileliswe ethu ndivuka ungekho phambi kwami abo manana unalite ho fela ha saliyo Karabo wile Karabo manana o tshwere ke dikoloto nana haholo ke ntho tsa hae Ntate Molo wena ha o bone le nana ntho tsa lona nna ke sharp Ntate Molo awukho right ha ke hloke thuswa nna awukho right Karabo Ntate Molo ke tsebe nka yetsa jwale ntwena na Ntate Molo re tlile le ngaka ya rona ke a tseba o tlo re jwetsa go bothata ntana list maybe ba teng ba loyang bana baka ba teng ba loyang bana ba wait Ntate Molo ntja e lona nka re ya nlatella wait ntja ena ko re utlwa mohlala ya taba ya bana baka gona ho etsa langkeng ntjanyana yena hey katla ka kwata ka bana baka ngaka mkhulu mot askissing batho ba lo fofo askissing mkhulu ke kopa go jwetsa ho etsa la taba ya ka re na le bothata ngwanaka ke nne e ke buang ke na le bothata ka ga lapalaka ngwanaka o tswa ka ngwanaka botle ke santse ke bua ke sheba go ngwanaka ebe ha ba o fapanyetsa wena hobane batho ba Karabo hanyane re kopa mamela ntate motho Molo Ntate Molo Ntate Molo okay ne ke kopa a re jwetse ngwana o hloka rapediswa ka matla haholo hoba hona le ntho ba mo kentseng yona ka hare ka mona ke yona e etsang ho ra etse ntho tse a di etsang so ke nne motho Molo wa fofa ke ka mogolo o bona ntate moholo a mmona a fofa ka ramasimo le sekolong ba mo entse hore a kwalehe ha ona ntho e tla etsang hore a tswelle pele dibuka tsa hae ba ile ba di hlatswa ka madi ba kenya le mehana ya lefifi ka hare ho tsona hore a kwalehe ha ba ntse ba santumedisi bo makhelwane ba nketile Ntate Molo ke pass na sekolo basebenzisa wena u repeat to grade 11 umfundela ngaphi grade 11 u repeat to grade 11 akekho umuntu ongafail etene yakho umuntu ongafail lento le into yenzeka into normal wena khona khononyana o ila motwaela o fadisitsi ha ona khononyana ila o fadisitsi ha ke jimitsing na le wena wa tseba hae Ntate Molo sekolong kwana lebe ba bona go thuto tsa hae ya ka di thuto tsa hae ya nna ke hloke a chika nnete ebe nka etsa jwa le tebele ebe nka ya ka okay Ntate Molo ke yore okay Ntate Tabula Manzi ke kopa go jwetsa way forward ke ba nne se ke bona go family se iqabane haholo jana matla go sala wa di mo Jerusalem mo baledi wa
kopa re rapelleng ngwano re ntshe ntho e ka hare jwale re mo rapellela kae ora boe re ke botlabe ka lona lesela o tlo tshwara nna ke hloke thuso ngwanaka nka thuso ngwanaka gobane jwale le nna ke tla tloa ke tswa ka dikeiti ke sa tsebe kae ke tswa ka dikhia dumela ngwanaka ke bophelo ba hao bono kaballa ge a sebetsa e tla tswa moya o mobe tsamaya moya o mobe tsamaya le ba ntse ba mokentse yona ka ke yona ntho e tsa go gae ya wa lefifi ke yona ntho e ba go tlamelletseng ka yona gore bophelo ba gae bo se ka tswelela o go tsamaya setolo sa ka ba nketsang ka ngwana ba kenya mmethini le yena ka yona ntho ba mmitsa ka yona ntho ka mangwelana kgwetlana sa fedile a njwetsa gore tšhaleka dibokarabo ngwanaka ga tsoetlhe o lokolle morena maatla otlhe se dila ditšhaba karabo ga ko ema o re fela o tloelle ditswentho tsena wena ngwanaka ditswe bitsa moya wa mokgetho moya wa lehodimo mo Jerusalema ka moya ebe ke mang yena yeo ebe ke mang e ke ba tshaba bo makhelwane ke lo tšhintšha le dikhia tsela ke nka dikhia tse ding ke di latlhela kwaka o lokile o ntate we tsamalo ba ngwana ba go a tla tlo a hlabele go tshwanetse a hlabeleng a hlapiswe ka ntho tsa pele le gore ntho tsa hae di o molotse go leswe so tshwanetse ka gore motho ntate moloke re tshwanetse re mo rekeleng go leng go fela ntho tse ding o e jwang motho mole tshweu ntho tse ding ke so re etsa neng ntho eo re mo thuse ka re tla tshepa wena ntate nna ke tlo hlaba go jwang wena o tshwanetse o be teng motho mole re tla o thusa ke tlabe ke le teng le nna a hlaba go yena ntate o tshwanetse a be teng ha le teng fela ke tla go A1 le eng karabo go tshepile ngwanaka moneka ka di ka feta dintho tsela ao morena modimo e be ke mang ha ke le tjena na ntate ke tloa kae mo ke tloang teng meriri ena ha e bapale e tloa hole ntate mo ke tloang teng wa utlwa ke reng nka hodisa bana ba bakale ya ba ho teng dinwa tse kenang ka hara motho wa ka nna Andries Muthi ke bana ba ka okay batho ba baholo bane situation e sentsane mona ile ntsha askisi motho mona askisi mkhulu thaba ke iketsisa mkhulu tshala o le so re lokisa neng maskisi wese maisisi kopa le thibenganyane kutshi kopa le thibenganyane a ke iketsisi batho ba bona a ke iketsisi ka etsapa a bana le nako fela ya re ka nthutse ntho yo fela ke tla ba lokisetsa a se bothata o tla ba lokisetsa so re tlo khutlaneng re etsa neng today neng tšeo re etsa jang
Ntate motho. nako nngwe le nngwe ha re tsebe Okay, motho o re tla etsa jwang? Ha o sena o re tla etsa jwang? nako nngwe le nngwe Oh, like o sena di-camera. ya betere camera di le siko ka ntho tse di ngakela ha re di etsa o na le bo ke a tseba ba bangata ba tla ba nke ntho ya ka ba etsa bana ba bang ka yona be ba re ba bone ka Okay. Oh, ho batho etsa ntho tsa hao tsa ho phekola batho ba shebile camera man batho ba bang ba tla etsa ntho o etsang e ba bone ka wena. Okay, re tla etsa off camera hona no e be ntwane bona je wena o etsa sephiri o etsa sephiri ena motho mona no ha etse sephiri o etsa re ska ihlaisa di-camera se ga hlaisa re ska ho tla bonala bohlaswa o tswa fa ntho tse ding tse yena se ka ha ile motho wa setso a di etse o thole rona le batho ba bang ba iketsa dingaka tsa fake ebe a thusa motho ka tsela eno e tshwanang le ya hae a e etsang. Okay. Jwale ha ba bua ba re dingaka di etsa tjena o thole gore motho o thusa batho maka o thusa motho mo. Amen. Okay, ke ntwe ke tjong o thole gore o thusa batho maka. Okay, so ntate ska o le jalo e re ke show ke khono etsa o rekiwe go le dintho Amen. motho mo. Amen. So batho ba baholo ntho e tsalang no ke tlo thusa ntate ngaka ya rona ntate Tabula Manzi a lo reka go ke mo khapano go lo reka go o tlo kgona a thuse o se ka mona gobane o se le bone gore o na le moya wa o lo ya ba mo kentse moya wa o lo ya moya o etsa ntho tse seng sharp so ntate Tabula Manzi ba tla mo thusa guys no ga tsamayang le kruane re lo rekang go ha re tlo reka go ra gutla o se tlo kgona o sebetswa. Guys ke kopa le ska le bala go follow wa ke hobane le bone gore nna mosebetsi ke a o etsa le ha o ka ba bima ha ka kang ke make sure batho ba thusala se ke se kopang ko lona ke kopa le mo followeng ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yesbaby motho molo ke la rata ka fela guys e re ke attende ka mona ntate molo ka mona ke lo kgona mo rekela go thusa sekolo sa ae ke la rata ka fela yes baby ke tsama le ntjawetsi